clear tu le ngai thatu te chibai le vekule tun tuma chuan FIFA World Cup tukin inkhel result traimbul kan tran lenga inkhel tur fixer te le football thuleng te clear ngai thla khona nei chhole donang o ni zan lama Portugal team chu kan mang thra fel towa tukin lama inkhela Belgium lam chon ne na chang le yin an khingpui athleng tu ram USA chu goal khat ngotin an sop he inkhel turian soizui atitam khop maya USA an politician lar tak Donald Trump chuan Florent Balogun red card mu chungchanga FIFA ne na zual ko na thu athe luta FIFA lam hian maktak mayin achan po hriat lem lovin Florent Balogun hi an ron ngai tama Belgium lam anlung oi lo hleya football khel mek tele pandit lam te po an phun na sa hle maya Florent Balogun ngaidam ani ringot chungchang hian boruak anei lian hle ane USA hian football e politics an kai kop hian in soizui atitam hleya Gianni Infantino le Donald Trump te boruak vel awang hian boruak a chhezui hle ma se diklo taka ti te chu otsu ti ani kha nim hringangin a thlukin an omang tin a soiboka pan pathian thuwa chutiang che chuan tukin lama chuanin diklo taka ti te chu a thlukin an oma an sop hrep mai rampani te inkhela hian USA heng goal shot tum ruk an neya Belgium heng goal shot tum sompanga nei thungin inkhel pumpui thlera rampani te an inkhel tok hleya ma sengol khongkonga ero Belgium team an chungnung filor lak ane inkhel munam tak hi Lumenfield Settle Stadium a khel aniya USA a mipui seng ruk sang ruk zakwa somni panga pungkho min mipui an khat vek ane he inkhele minute kwan le ka goal kan hmunga la Belgium team tan Charles de Ketelaere chon ma an hroina goal khungin Nicolas Sabolvor thatak chu chiang setin apet luta sikhat fain ma an hroi minute somthum pahatna USA hian an sipor an suta Malik Tillman chuan goal thatakin free kick atrain apet luta korto etan po dan man ngaina aum lova inalakal meka a goal ni na ani bhok mase hun tam aliam ma minute somthum pathum na Belgium teamin ma an hruai leya Ketelaere boxer an goal thuni na khung leyen a ball he thi goal post apera zeta goal alut ta thau ane second half minute somnga pasari na Belgium in an goal thumna an khung leya Hans Vanaken chon an goal thumna khung leyen heta po US settler nunglam an tal boy leya goal thatak USA laka an ron khung zui le ta ane hemi nu hian minute somnga pakona police chu hliam wanga lak chho aniya USA hian an tuar zui ta hle hun top ma hret minute somko pathumna Belgium team tan an thiam puipa lupuya Romelu Lukaku chan goal a khung bel leya heibak goal dang lu bel zui ta lovin Belgium lam hian ne na hlutak changin quarter final an lut Belgium team lam hi an golden generation a khan an che thatok lo thrina golden generation tia kan soilem lawa hian quarter final an lut thei tlat mai che thatak anne USA team bi ke round of 16 na an tlathiam angreng khop maya sangni sompali somni pahni le somni paruka te la 16 na an tlavek maya common lo ve tak chu anne kum sangni pahni nuwa voi khatna tan knockout ta hne na an chang thunga round of 32 khan hne na an chang thei anne ti hian athleng tu ram Canada Mexico le USA te chu an tlata vek maya round of 16 na tlavek in quarter final lut zo anom talo ane Florent Balogun kan soita kang khan FIFA lamin maktak main angai dama ani po ache thazui lem chuang lova USA tan thilmak athlen tir ta chuang lo ane Belgium tam a zoning quarter final tumthum an lut theita Belgium team lambi ki quarter final an lut le ta an record thi achelem lo hle Ketelaere khan fak aphul leya Romelu Lukaku po Belgium tan go khung number ani na chu aron tipung chhoze la fak aphu le bok tiang quarter final a Spain chu an machon don ane FIFA World Cup in la te zanina nei chunzom ani le do na Zandar College chanve inkhel thir tur om ve ton tlat mai College chanve hin world champion Argentina chu anin lan do na Arab club thra Egypt chu an machon don ane rampani te in machon tur hian borok anei lian hleya Lionel Messi nge Mo Salah ti lampang chu zanina hin kan thredon ta ane tundin huna probability hin Argentina 72% chakna chance ne yanga chhut aniya
Egypt 9% ang chawin an chut ve bok chuti rolling Cabo Verde an ma chondan te han len chuan Egypt team tan po be sei tur chu chete aum thein arin nom ma se ngun thluk taka han ngai toy ro chan Argentina team chaklo tur handa ngut chu a har sa deu te poin arinom bok Argentina lama Lionel Messi chu an khai pa ber anile do na Egypt lama chuanin Omar Marmoush te Mo Salah te han hmunom le turangai ani bok tun din hmuna tun round an ron lu theina turatan hian group 6b kha han clear le ta ila Argentina lam hi group J lama Austria Algeria le Jordan tenen hovin khel thuma chakvekin point ko nen round of 32 an lu ta round of 32 hen Cabo Verde chu goal thum goal nin an neya game hmunom tak kan hmuni kha tuna Argentina team hin round of 16 chu an ma chon zui le don ta anne an ma chon tur Egypt team lam hi group G lama Belgium Iran le New Zealand tenen hovin khel thuma point nganin round of 32 an lut ve boka round of 32 a khan Australia chu penalty pe ta nein tun round hi an ron lut ve boka rampani te anin sudon ta anne Argentina le Egypt team lam hi football chanchina hian anloin machon ve nual towa chuti Rollin Senior International B Cairo tum khat chau lein machonin kumsang ni pare khan rampani te anloin machon towa Argentina hian Sydney Fine International Match Friendly hin ne na an chang thei anne tin Olympic ain tum ni anloin machon to thunga sang khat zako somni pariat khan siruk fine Argentina an chaka sangni somni khan sikhat fine Argentina hi an chakle FIFA Under 20 World Cup a tumli anin machon to boka Argentina hi chakvekin sangni pahata goal sari goal khatin nenan changa sangni pathuma goal ni goal khata chakin sangni panga Sydney fine an chakleya sangni som pahata goal ni goal khatin an chakle bok enga po chunita se ram inela lian big kanti Senior International la chon tum khat chau online machonna Argentina hi anchak ane head to head soitur atam lo hle tundin huna Argentina hi gol khung tamlama palina anom me ka inel lakal me ka gol som pahat khung kling der to hin anmat sontur Egypt lamero ansang fashan lova tundin huna gol khung tam konga hian som pakona ommekin gol ruk an khung ve tho ane player gol khung thei nei konga Lionel Messi chu achung nung fal hleya Argentina forward hin inel lakal me ka gol sari khung to hin top scorer huanga aume ka Egypt lama hian an thiam puipa Mo Salah chu enber tur ani ve ngei po arinom inga po chunita sein khel hmunom tak kan hmu han be seita ila Argentina hi soyang khan champion lai annia Egypt lampo Afcon lama ram tha kan ti singa kan share tel reng to tur anni don boka chutiang ram pani in machon tur cho zanin dar kole chan ve hen kan clear ho thei don ane heng pak hen zan lai pel dar khat le chan ve ya Switzerland le Colombia te anin machon don boka Argentina le Egypt Switzerland le Colombia te in machon zo ka achak ve hi quarter final a anin machon bokang tiang quarter final in machon tur te po an chiang thokhat towa France le Morocco Spain le Belgium mai baka Norway le England te anin machon don boka soyang khan Argentina Egypt Switzerland le Colombia te chak zok hi anin machon vele don bok ane inela te hi ninga ni zan zanlai pel dar khat le chan ve train khel chun zom anile bokang inkhe result lam chu kal san taila football thulenga luta ila Cristiano Ronaldo chungchang train bul tran le phot donang o Cristiano Ronaldo chon in khela zo an chaklo nu khan media ten an zo na chu changin Ronaldo chuan engma kalati chiang thailove tun kan game hi ramtana ka game nu ber ani thaya alani lo thei bok FIFA World Cup ero ka soitong khan thutluk na ka siam towa ka inlan to lawang international match stream ero kala soi thei lova kala khel mai thei bok tin asoi tin Cristiano Ronaldo chan soi zui zelin naktuk zinga ka thawanga kamu thi chu adik thau ka ring achan chu athaber ka ni ti hi kala in pom thlap ane tun din huna kan ram hi trophy lian tham pathum ka choi pui towa no mo choi mi lo kan ni lova chu chu ka lom na chu ani boke engpo chu ni ta se malam kan pan sel do na World Cup a kain lan to don lova ram ta ne ro kala cho lutuk lo mai thaye tu na tang rei lo te ka malam hun ka ti chiang tin Ronaldo chuan arun soi
Erling Haaland point Brazil an hne chungchanga an zona churon chang vele ta hin Haaland chuan FIFA World Cup ka inlan masaber ania hetiang thil hi athlen po karing lova ka be sei phak lo bok athleng tang box sia katan chuan alomom hle ani thil thleng hi soifia thiam ahar sakhop maya soitur po hriat ahar hle atak ani po hi karing lo le hial thin ani enga po chuni ta se thil lomom le ro pui tak kan ti chho zela quarter final po thataka inlan kan tu mang ti hin asoi zui bok Vinicius Junior point penalty apet lo chungchanga an zona churon changin Bruno Guimaraes khan athela hemi chungchang hen zona zo ani Vini chuan Carlo Ancelotti khan penalty pe turin Bruno kha athlang zo ka coachian penalty pe tur chu athlang vek thrina Bruno Guimaraes kha athlang ta zo ka chu adu thlanna ani keimani masial wanga du lo thlangot thei kan nilova inelna kalme ka kan coachin adu ber chu athlang theialom kei kan nilova athelta kha awandoi puita athelta kha awandoi de mai chawni tin Vini chuan asoi zui bok Erling Haaland point zona an zona churon chang chho zelin kumin FIFA World Cup khel meka top scorer in theingam tin zona an zota Haaland chuan he zona hi chang thiam khopin ka in ring lova khovela player thaber te zingami aumiawa Argentina jersey hatu kha ani he tournament a hian ala tlata tundin hmana chung ke hi chu kani karing love Lionel Messi ka za emema ani hian choi moina po adon le ngei te po karinga ma se ke ni point thei top kan chho zelang chu ti hian Erling Haaland chuan asoi Liverpool team tana loin lanto maktak mai England team coach Thomas Tuchel an World Cup khel tura akau Jordan Henderson po ain liam dan akomon lo angreng khop mai a flop chiang hle te po kan ti thayang chu atong kai lo ti zonga soitan po aom via ve Panama nen anin machon tumin minute ruk chau a khela Mexico an machon tumin a khel lova yellow card ben chom chungin alo choi bok in khela zo nu an chak chu na satakin alom na lama hen aloin liam chuni hin zaipui a machon angai do na in khel mi lovin zaipui atok don tinani chu alom falu tuka aloin liam tina ani ber mai common lo khop mai mi chu anin khela wangin anin liama ani chu alo phusa na salutuka chumi wanga in hliam chu ani thong FIFA World Cup khelmeka politics ain role na sakhop maya Florent Balogun tukina ain lan thei chungchanga khan ni san namak han weifa lam chu an lom lo hleya weifa lam chon FIFA chun taka ron demin thil thleng chu thil thei ani lo thule ro rel na diklo mani thu nei na diklo taka mang anga FIFA chu aron pu tariap mai Bosnia Herzegovina le USA te anin machon rumin Florent Balogun chu red card mang no chu ania hemi chungchanga hianin Donald Trump chu FIFA hna hremlo turin thu awathona hemi nu reilo tein Florent Balogun hi chanpo omlem lo le soifiana po omlem lovin anron ngaidam makmaya he hian soizui titam le hian Belgium po anlung oilo le hemi hen weifalam chu anron tong chua hemi hen weifalam chu anron tong chua ka ramri pele dan lowang ro relanga FIFA chu aron puwa FIFA World Cup red card tumza somriat pariat phor ani to thule Balogun ti lo chon an pumpel theilo thu an soya chuti laya Balogun an ngai dam bik chumak an ti thu an ron soi hemi chungchang in weifa chon FIFA chu na thakin adema an thu nei na diklo taka mangle politics lam thil an lalu chu tha an ti lo thu an soi zui bok Joe Pedro point ni sang khan thu thar ron nei vele ta yin Ronaldo Nazario chon aron chan khop maya Brazil tlak chana Ancelotti chon thutluk na diklo tak asiam thu asoya an tlak chan chu ama wang ani thu asoi Ronaldo Nazario chon kha team kha enta ula center forward role play pa ngai an nei mi lo ani na taka chuan tlar malama an sorte ha striker pa ngai an nilova striker chor theile goal khung thei tak Joe Pedro an ramti mai lan tura an kaulo kha anti sualian tak chu ane season among tha a that ber lai ani bok Brazilian an kaulo ha chuan ti sualian tak ane tuna po ara thalo tak chu kan sengta ni hi tin asoi zui bok FIFA World Cup atang atlata Ronaldo chungchanga Pedri po rontong chuakin Ronaldo chu aron fak khop mai
Pedri chun mi ten Ronaldo hi soisel ma se ke chun ka soisel don nova soisel chi lo miro pui tak ani Ronaldo I huani chan football chungchang I hrelo hlea ke chun ka ngai maya football chan china player ro pui ber pakhat ani football chungchang hramia lo point ama hi chu an ngai na ani ya ke point ka ngai na a miro pui tak ani soisel thiang lo khopa ro pui ani bok tin Pedri chuan asoi Fabrizio Romano po athu engkal zuk maya Ederson chungchang animin lama anin dorna top thu te po ron soizau ma se nisan lama khan indorna alakal reng thu le anin rem trep to thu aron soile lol mai Ederson hi tun din mona United a medical test anei don ti aron soile ta United thian tu na tang rei lo te a an seng nu thei arin thu aron soile khau mai Tottenham Hotspur lam point Sandro Tonali chuni zangkhan an senglu tak thu an puanga an thata khop mai Tonali hi an player man to ber ani ngal la pau million som ko pani point panga chu an pe phot do na etsona pau million pasari point panga aum bok awa in pau million zavel ani chho thei don ani hei Tottenham Hotspur player lak lu man to ber record ani zui tabok kan hria tangin Matheus Fernandes po an lo senglu towa player man to ber unlock lo ani nuwa the Sandro Tonali hi an senglu leya football history an club player zinga hetiang anga to hi an la om mi lo ani UEFA Champions League chu soilo conference po khel phak lo tur an hiya rin ai takin an che thei le Thierry Henry point Neymar chungchanga thuthar aron nei vele ta Henry chuan Neymar inkhel chu hmunom ati thin thu le Neymar inkhel en tur chun akal pe reng thu asoi Henry chon mitam takin ani hi an sel thina Neymar anga player thiam hi kai chun kalam humi alo ani kumin FIFA World Cup a hian ko aphu le phulo chungchang te a career top dan chungchang te soi katum lem lova Neymar hi player ro pui tak ani ya ani reng bokang football khovel tana athil ti te ro pui emema chu kai chun ka chuan na chu ani a hin khel hi ka en pe rengang ti hin asoi Zlatan Ibrahimovic po ngayom takin rontong chuak le ta hin Erling Haaland chu aron kap le zau mai Ibra chun diktaka sei chuan Haaland hi chu a thafam kim tokin ka hria chance voi ni chau anei chuin goal ni a khung theya ke ero chun hat-trick ka siam thei ka ring ti hin asoi Zlatan chuan goal scorer thatak chu ani nge ya amai ro chu goal khung chau hi athiamin ka hria Kei khachon passing thatak kaneya ka teammate tana goal khung tur ka siam sak thei bok mi te be sayang level chu thatakin ka tiya Haaland po hian atifu veo bok chuti rol chon ania chung ke chu ka thazo ke midang goal khung tur siam sak konga te chon min tuk lo tin aron soi vele ta Carlo Ancelotti po Brazil Football Association lam chon banan tum lo ni hin alang ta a contract nei sa kum sang ni somthum thleng chu roi chun zom an tum thu an soi FIFA World Cup a be sei phak lo takin an tla hemi wangin soi zui atam ta hle ani ma se Brazil football a thunei tu sang te chon ani hi ban an tum lem lova roi chun zom zel an tum ta ani Ruben Amorim po AC Milan akai roi nuwa ngei om takaron tong chuak vele ta hin United Aya Club ro pui zok ain kol thei chu alom thu asoi kumsomni pakhata upa Ruben Amorim chuan helai mun kapan thei kalom emema sangjok kapan le thei kalom le United team kalo kai hroi towa chuai club ro pui zok ka kai hroi le thei turi ka in chuang le ya Milan ho tu te hne na polom thu ka soi du boke he team hian ro pui na tam tak alo chang towa chanpui le ngei po katum bokang United ai club ro pui ka kai hroi thei turi kalom le ani tin asoi zui le bok Arsenal tran tu te tan po thulo mom nge thulo mom lo po hria thiam har sa kopin thu thar an ron ne ya aron wan bisaka chu senglu an tum thu an soi vele ta khau mai Arsenal hen ben hoi chu an chotir do ni hin alanga athak tu tur he zong chho zelin tundin mona Raul Asensio te Oscar Meguenza maiba ka Wesley te po an hel chho me ka mase wan bisaka hi an hel na deu ni hin an soi United team tan te po lo in lan to tuna we sam ta na in lan mek bisaka hi man tlom takin alaklu thei me ka Arsenal hian senglu antum ta ane biak sang hi Arsenal tran tu te khan indu hlomem le Florian Balogun ngai dam chungchang chon thu thalo jok anei chon zom chho zela French Football Federation dam chon ni jang khan thu thar ron nei vele ta hin
Michael Olise game khat khel theilo tura an shrem chungchanga thu thar an ron neya Friends team chuan ani hi ngai dam turin FIFA ne na thu an thelut vele tatlat mai Florian Balogun red card an ngai dam theiani chuan Olise an shrem na kha chu thil fair lo tak ani chu wang chon Olise hi ngai dam ngei turan hi thin an ron soi vele khau mai Netherlands trantu te tan po thulo mom hria tur aum don ni hin alanga ni san lama khan Arne Slot chu an senglu trap to thu an ron soi ni hin alang tlat mai Dutch national team lam hian an ram team kai hroi tur chu an soi trap to thu te po an lo soi to wa season liam ta azorula Liverpool ina an chhuat tak Arne Slot thi an senglu mai arinom chho tran ta hle Bradley Barcola point thu thar aron neya Arsenal le Liverpool te chong khun khan taka an biak to thu le PSG lam hian anin hon mai thei thu an lo soi ve bukha ahmalam hun achiang lo le Jacobs Benin atarlan thana ero PSG lam hian Barcola hi chotir an tum lo ni in alang thunga contract har chungchang anin rem trap to thu an soi ve thung enga po chunita se anram friends tana fe chuak mek Barcola malam hun hi achiang lo hleya FIFA World Cup te hanzo se achiang chhautura ngai ane Manchester United point ni jang khan thu thar an neya Xiaomei ni chu senglo an tum ngei thu le tun din mona an tlapa transfer khoitu de chu Madrid ta an thlolu to thu puan ani vele tatlat maya hemi chungchang hi English media te chun ni jang khan tar langin United hian Xiaomei ni hi an dor ngei thon a ang le Tottenham Hotspur lampo an kol rong chauzel maya beisailo takin mithar an senglo truk nuwa ni zan lama khan Rafael lo chu senglo an tum thu puan ani vele ta an senglo thai mai arinom ni te point an ron soi vele to kan hria tangin Tottenham hian beisailo takin Matheus Fernandes le club lian tena an hel na sat mai Sandro Tonali te an senglo towa Rafael lo poyan du tak chuan an senglo le thai mai arinom chhautran ta le Chelsea lampoint United chu makhalin Karim Koulibaly chu senglo antum do na Werder Bremen tana inlan mek mana hian sum euro makta doi somnga vel the chu antum nia tarlan ane tundin mona kan hria tangin Koulibaly hi kumsom pakwami lek ania Koulibaly an senglo masak zok ai kha chon athatura ngai ane United emo Chelsea lam hian an laklu mai arinom Liverpool lampoint thu thar nei chunzom zelin tundin mona kaisu sano chu an hnai to hle thu puan ania Japan ta na fe chuak che thatak mai kha ania Liverpool hen senglo antum tak a ang hle tundin mona kaisu sano hlut na hi Euro makta doi somruk vel ni turangai ania Liverpool hen main defensive midfielder hi an hel zui na sata hle ani tundin mona kaisu sano hi Arsenal le United point an hel ve mek bok Chelsea lampoint United chu makhalin Somerville chu senglo antum do na transfer kongka in hongme ka court of site in atarlan danin Somerville hi senglo antum don ane West Ham tan khel mekin an relegate tundin mona olsam taka senglo theitura ngai ane United le Liverpool lampoint an lo hel chiam towa tundin mona Chelsea lamchen senglo antum vele ta ane Manchester United point ni jang khan thu thar dang an nei chhun zoma Mexico ramta na fe chuak jing mi kumsong pasari leka upa Mora chu senglo antum do na Gilberto Mora mana hian sum the chunual anin huam Mexico rol tharma ba keng takne Gilberto Mora hi Liverpool lampoint an hel ve mek boka United le Liverpool te hian anin chu chhautura ngai ane Donald Trump point kain sum thei ta thlot lo tin thu aron soi vele ta Florian Balogun chungchang achan FIFA chu abiak ngei thu asoi Donald Trump chuan hemi thil tling hi kalo mu vedana chun thil fair lo tak ania Florian Balogun ha red card pek tur ani lem lova kanram tana player thatak ania a thaber te jing mi po ani theye chumi chon red card muwa Belgium ama chon theilo tur ha fair thlod lovin kan hria FIFA lam kha keima nge hin ka bechiang ani phatna tur om lem lova diktaka thil ti ka du bok Florian Balogun shremlo tur khan FIFA hi ka bian hi tin Donald Trump chon aron soi a in sum thei thlod lawani Wolverhampton tana inlan mek Matheus Mane point thu thar aron neya kumsom pariat mi hindu tu nei ro chho ta viavin Arsenal Liverpool United te chon senglu antum thu puan ane Ole Hamichin hatun rumatan chonile mai se clear tu te channel min ngai lut sak thri na
in chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lama tranmin han lak pui le ta zel ula thungai nom takte nen in mu chau chun zom le zel kan tum don nia